adwe we ya ade na sa anye yi a na ya ede bre wo mo ntimi so me de abra wa anye bufu kwan so oda roma me be berita wo bia me so ma ba ha e be sane wa homa no ne yemfro ne hu de na me yemu me suru tiguje na mintimi ma me ho me ba okay ba so wada roma okay abusia wada roma yawlala ye di kan ne no akasa mame enchire mu ode ma ye ne say Benedicta o nursing training okosuku na nanka ye mpese ye nko ayetie ye pese ye ne yetiefo ne nyina etie bi ti na nke ye san afre no de na to mframa mu no wate bie no nanso producer afre no a wonfa nti ye babo modi anya twen kakra telephone de ho a womete ebi anu wagya hokora ye bibi ye muwa na tan bi asese na ye ntwen kakra ne ye nhwe se ye nya no a de obefrɛ mu ababia ye be ma wo wate ne ka wakoma to yem why na hwɛ wo nso yie pa na ye nhwe de nyankopɔn be ye den a wo ba no de onyina wo behu no ama bibia nso so akoyie evangelist me mo akwa ba na pomo Ewradi Nyankopon kusu hwemi pa. Okay. Enkomo yi wadwen yo say George na de. Yeah, ye ma me no ni problem no biological sticker. Okay. Biological sticker na kire se obi o he ne ba. Efe ne biological sticker. Okay. I say ni statement ni nsem nyina no se de o kan no. The hear me wo mu pa na say sabio manimu a say oye nipo onye nipo aboda mo damo ese ne bade ohunu ba bia ne ba no. Okay, what do you say na se bedu pempenso we na wo ohunu ne ba na ne kunu o na wo we wote ase ono so te ase na say ne ba no so wo school mu say watu kwan say sabio wonte ase ese o mani hunu ba sa na woni na ni ye nti mani age no wo say wabo abos wo say ohwe ne ba we ma me hunu se oye batampa enti ese papa no me na so ti no hunu ba bia ne ba wo. Okay, big mama kakaka na menko my second case so ai bata de setie bia wo ko ye no a enkola na nsem na o mo ka kire no nti na ma odi akire se bo so hu ba bia ne ba no wo enti we kire se ne wo tie bia no do ne ma. Okay, enti eja lala ye bebo modern na ya twen se obefre ye back na wama ye emuaye na fe ye hunu ne a ye hu me ko eye me mame enchen na mene no edi nkomo na fe mabisa no se ekwan so te se mame apom te se ye de nyankopon asepa wadaro ma ofi hin na beto ayi so besiase. Okay, mama boy nkomo wie de na do nam so wie de mo ni mi kun na sabonu mama to bu kakra na abusua onfa yi mic na emmo obuso emame MCA madaroma BBS na internet no ha adwen ho okay because me say ye class prefect was say the internet na ye ne o mark register bia wada ma fa che ye ai ewie mu enye kran samana no dey eti ye demo live patrol wo Facebook ye Insurance 104.5 YouTube no ye Insure TV madaro ma mumra na munsuso mu na ye nko ye ni dwumadie no fefefe mama ye nko e patrol ne wo sabonu madukrum na na ye ti me ye se me ba joso besia ase na me de me ma no phone buy se me pe school mu kwan ma o me na ho school no enye papa sa ti me jamiru an ho na me buy ti o mu an wa ba o mu na me so me kon ho o ba en wo ja ora no e wo hin na ba sabronu madukrum okay e na wo ba hin me ba me krum joso besia ase me de nkwala ne ba school ha okay ti o mu pato say ukunu what they say o de boachi o de kwadwo boachi yo to ankomo so e wo mu a na makoho no so waba nti me call na oyare ti me fa ne bai December no okay ti one day be me so ton ade ojuso market okay na Thursday me call em bai me hu me kunu e ofi ahwe na ye hu ye be na so kura wa hase nti kasa na ye be na ye tin so na ye ku adwuma ho ye kokofu mama nyabotre uko hin na ba hin na wa hu kunu pato no me koton ade wo market ajuso market enti me beduru fie no na oni fie aden oyare kakra okay miti
ai onu didi nkoma na enhye da entete enko yisa timi kura e baa na menko ba bia metene ho saa o worry ni nyina saa bia no no pacho da bi akire no benya saa yare no okay enti me ko report o just to police station no me yese me ko announcement enti me ba announce wo ha sei okay still ya hu no enti adwuma amene na ye no koko no ne ya hodo mienu ba ko de ahye oyira ye disen oyira ye 9 months mu na ya wure e chena ye 9 months braba ina wo kodu fie hu se woni fie e kodu fie no be 6:30 to 7 nipa dodo sen na wo bisa wo nom se me kunu wa ha me sere mu hu no na nipa wo fie ho fie a wutim nipa wo ho ma wo ho me ma wo ho me ma train ne wo ho okay so mo free school by no ma meto no enti me busa ho ye ko announcement nso ye hu no ena 9 months ni muhu no sankore baby a wo kan ho de sei sabronu madukrum sabronu mu nso makoho yakoho ehon so onko ni ho munti nso se bia wo wuda ba bi me pacho da bi enti me ko ye case ya na police for ya na to bo no ma frem busa me say akwatene nka me se da bi abusia brand Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV na oba woni ni kunutie o ware be ma no woni tibia bia mu na fa fidi ni ti abaye ne ya kakra kan sa oye o mentally challenged na adwene ni nsisi so papa na wa besra no woni fie mi kodoma ba na me koba ya mi kunu woni ho bosume baku mienu miensa sa enkunu ni ye hunu be mai ewo ejoso anase sabronum eti mama eba sa na ebusua anamo be na woni ebusua nyina mutuye eba sa de ato aso an ma ko babusua na mane adentia na abusua no na omene mikunu no enye fine enti ato aso wa ha ne de okunu mikunu nua ba ma ko kan kire no ba ko okumase oba ende oyira 3 days pepe na ko bo na mane omene ne enye fine wode ehun wada mama nson bi wo ho na babia na yete no atam so mo ba ho ne be ko se on papa ko sika bi oni nukura bi ma ho mo tumi on ba me menka bi omne omunua na enya asem tumi de omuba no ne kasa menka bi entimi de ne ba ha ne de manko bo obi ama na se mi kunu na ba joso besen ase akoka ankyere o mto yira ya ne 2 weeks ansana me ko bo mama ne na uni ukunu te wa yira mame ada na dana no watimi adaso ma ade ache uko police station akọ report ye nyina wan tunsan wana wa mon kontine wan fugu wa ma busua ne say misra mu me kunu wo besra me na mi fredi kodi dwa kakra me ba ya no woni fie misra mu ede na esie wa ba ho ana wa mo mama ne sa 2 weeks na me ka se de me ne ye fine de 3 days am ko bo na mane eno ko eche 3 days sana me ko bo na mane di 3 days ni nyina na mo be na wutu na wo ye den na me nam ena ma me hwehwe no because me ncha ma wo na wayera ti ma ntra me to so kra mama ojidi se unim ba bia okunu wo pacho da bi ojidi ai tu susu se de na ye no menim baby me hu se misin kasam ne mfa me ko mpan ba mo se owo beto owo nso so a me hu no no mu so ho de so mtimi kire ba bia owo omo nkyere eno ase owo beba aso 9 months ni me nso ne ho da ye kra da obia nso meka se wo hu ni sunsun kura na ne hu bibi wo ba bia obia me ka hwe nkyere me da abusua ne ye de enti me pa cho ne be ma ne ko ye su emi ko no no ankasa aye ne fu dada afu na hye obi di jakotuma ma na hye ndire me ne ko ye na ye fu eka enti mako ose me kwa akohwe fu na busua ne se omu hia me ho o ma me ntie fu na se bi asase na ye o papa asase na me kunu ndi asase na mama me dua kokoo no nti nya de o bepene na mo de ama me so me ne kuta nkwala nan me ni adetitiri obi a me retimi de ahwe nkwala no ta me de bedan mo se ommoa me denti no wa etuntumi ma sore baby afrim okay abusua sheda bodwa tena asisi nkonwa frɛ wo bisa wo de ntia okunu no ayira matena sesa makwa setena bisa me pa cho obi a modwa ensi nkonwa frɛ me na me na me de me kunu nua me ko sama no wo asotwe assembly mai ho se me kunu no kwa de me nam so no enya me fɛ nti yetena ase ene ye ka asɛm no kokoo sem ya me de abedan mu
ɛna ɔmo ka kyerɛ me sɛ mente afuo no san sɛ mma no mfie du nti menye krataa nto so nti mekɔyɛ krataa ne bae ɛna register no ka kyerɛ me sɛ memfa nkɔ na me kunu no ɔnstampo so ɔnsan ɔsan me san fa mmra back na ɔnstampo so mede kɔɔyɛ ɔmo sɛ ɔmo nsan ɔmo ne mede ntɔkwa ɛna mesɔre firi hɔ ɛbaa me fie na mama unsusu sɛ 9 months bɛma no wɔ hɔ no ana ɔwɔ sabrono mu no ɔno ana na ehwe kokoo no so kokoo no na ɔte hɔ bɛtene de amanhwɛ so kyɛ sɛ ɔno na na ɛhyɛ ne nsa pepa atwan ya wonim sɛ wɔn na ɛteɛ nya abusua na ɛteɛ dabi November yi kura me firi hɔ ba na mkɔgye kokoo sika November yi a ɔyɛ December yi na mkɔgye kokoo sika bae saa tam busuani bia ma hɔ ameka bibia mfa ankyerɛ me bɛma no wone na yɛ japadeɛ bi pepa atwa dabi apart from kokoo no oni na oni hwee pepa atwa dabi ti sabrono mu ɔte he sɛ mpatwa baabi a afuo no wɔ no na wabɔ wasi dan wɔ mu na wotim tie noa ne na japadeɛ wɔ sabrono mu mpatwa ɛna wo nso adwo so ha wo nso te he mpatwa mete mabusua fie ɔno na ware mfie bɛyɛ sɛ ni mene ware 20 years ni na mama wo nsusu sɛ 9 months deɛ nka yɛma ne hwehwɛ no ni kan ansa na kokoo na sɛm no aba ebia wo nsu madwe nkyerɛ mu wo nsusu sɛ bia no nti na abusua no ahyɛ ase ne wo yɛ penche fi sɛ deɛ di kan bɛrima ne wɔ sabro no mu anana dwene mu ha no nyina wanyera da kosi sɛ ɔba wo nkyɛn wɔ dwo so nyɛ sa dwo so besiase ɛno ɔba wɔ di sansa na wɔyera mede ne ba hɔ October no ɔyera December ɛsɛ 3 months pepepe ɛda bi wɔ hɔ pie ya wa mɛda fie bi a ɔkyɛ abɔnten ansa na wɔba na pacho ɔba hɔ wanyɛ bi saa da bi a ɔwɔ dɛm ɔmpie nkɔ baabi a da ɔpem sɛ ɔpie kɔ ya wa ma bi asɛmi hwehwɛ ma so mɛba kokoo nsɛm no ho adie nanso sɛ yɛka de a yɛnka mmra ne yira no na yɛmfa ne sɛ woda ne bɛɛma no busuani asɛm no yɛdane no a yɛsɛ deɛ wode yɛ wo yɔnko no na nso de aka already ahwɛ sɛ saa pɛpɛpɛ ne te ana wobɛfeel the same thing na ebi a mede hyeɛ meba hyɛ na adwene mu ka no koraa a wɔnenam ha yɛne naa ne wɔ ha na wafi ha akɔ ne yere hɔ bosome mmiɛnsa pɛ meba no ayera anaa me nua no ayera patwɛ wate aseɛ wɔyera ayɛ no yɛahwehwɛ ne biaa yɛhu no afei prɛko pɛ ne yere afre kyire ba sɛ kokoo no sɛ ne tie adura na nka wokɔgye sika de nti na ma kokoo no mepa cho na ɔyare no yɛkɔbɔ ɔbosia wɔ kokoo krakye hɔ nti kokoo na yɛte yɛ ne tue aka no nti akyire na mekɔɔ sɛ me baba akokɔ secondary school nti ga me yɛkɔ na kɔpɛ sika no bi na mede akotua koraa no mede atotɔ ho ne ho nim ama no akɔ mekɔɔyɛ a krakye no sɛ me kunu nua aba hɔ sɛ sɛ bɛ me ba hɔ a ma obi a mfa sika biaa ma me saa baa m'akyi kokoo krakye no ɔno ara no hɔ na mobɔ ɔbosia no firi mpatwo han ɛna ɔse sɛ me kunu nuanom aba hɔ sɛ kokoo no yɛate deɛ atua ka no awie a me ba hɔ a obi a mfa sika biaa ma me evangelist asɛmi wadwen kyerɛ wo ho yɛ sɛ mewɔ bibisa bisa bɛyɛ mmienu mmiɛnsa bi ne okay me mepakyɛ ɛde asɛm ne si ya wogya wo kunu wɔkɔtena wabusua fie aso yɛ na mene ne wɔ no yes mede nkwala no firi hɔ baa ɛno na me sɛ bɛɛma wale wɔ aba bi ɔteɛ na ɔtena wonim sa mene ne ne te wɔ hɔ mepakyɛ nyɛ ɛhɔ saa na te ɛyɛ deɛ ne si ya wogya wo kunu hɔ ɛsɛ sɛ wo ma no kɔ wabusua fie mene ne te hɔ na ɔyɛ sɛ hɔ school no ɛmmoa yɛ nti mefa nkwala no mmara ukunu na no sifa okay me das ebro yale na na okofa no akọ unim so yo bi de hie de awale na one ne wale enti de na nkasa na ode ne kọ nkyɛn no abusuani bɛ na wane te ne ba pani na me bɔ na mane na busuani bi ne hode bi ante ana oyare nso no o ma busuani bi te sɛ oyare de no mo ya we so oyare but obedi ho no wa ma busuani bi a ante but o kan se bi ma me ye mo hye me sɛ fi sɛ ɔyera ayɛ no 2 weeks ansa na wobɔ ɔmo de hyeɛ no amane saa na tie me se 3 days am kɔka kyerɛ onua baako na dem kɔka kyerɛ no 2 weeks ndɛ no ɔne menye fine ɔne me yɛ aka me pa choti o Ohemaa
me pacho me pese me maame no eti asem bi ase wo ha o se ni nuanom ne kunuku meboa ni kunu nuanom wa wade na akwa yo enti so mo ne ko mo ne nkonsai said ye kan na obisa no question bi o se na omo ne nye fine eno na nye wo wasemu akwati se wakwakoto so o maame ne ni nuanom ko enye wo wasem enti mimi momu de sisese no kan so kasa nkola no ana koko asem no ye ho de menya ma akonwa we so enti ene de mo woka no me de beto na momu ha no de ye me nwanwa kakra no se no obi awale na sabe produce ye nipa na ayera o se na busuafo de o mo ne wo problem ti 2 weeks ansa na meko enti se de to so se wo na wa kum ne se me kura me mete me kan se wo na akwa papa na yira na papa na sabi osi wawu a wo na wonim hu bia obeyi ano sei aso me nim hu bi ana na hima omo mutie no omo be fa adwen ma wie okay big mama kakra bi na yenko me bese me bisa me sister yasem se ne baba ma ena ne yire ayese ya kade no beka sister me bisa me baba ma sa wo baba ma ena wo ye de wo ye kofa baba ma no eba fie no wayira na wone ne yira ye japade na ne yire asole ebe kase ya kirewa ka be kase oh paso men ka bibia o se mi momu de paso ye de adwuma paso na me ton bo de ne banchi se ya mi a me ne wa kamin kokoko no se kopim se ebe hu be ma no ko moment a ye nyina ye ma obi ankasa ntia ye tu ye ho ye hofo ka wo se wo ma adwene no mu ye du se ye hu me kunu no a me mia mani aye bodwa na de aboa nkola no kopim se efse nipa no som boche kokoko na wo kopɛ no se wo ukunu busuafo no gina ba bia ka asem bia wudi fo kire se be ma na wo som bu ma wo no ye hu no wo be pa japade sa no bia beka enti ehwo no bibi kakra wo pacho se o de sen scan de hwe enkwa se sika o ma so we de adwuma one city ko ma bibi sika esen kan ko jeri hwe me ma no abusua no ko jeri 73 million ma me one city te se me de na de hwe me nkwala no te na ma me kan me kan me kan minim sa pa ante bisa wo so we de adwuma no o se mdi ka bisa wo be ma ne yira kra me ko dwom bi be ma ne yira be bu so me nkru ni no nko dwom bi adentia if you mean ko bi adentia se wa me kuna yira te se me hwehwe nansa nti if you me ko dwom bi obi okay bra mu ko nanse nti 9 months ni nyina no me pese me hu se obi anka se ye hu ne ha ana ye hu ne ha ena me kukura busuafo nso wo to anamo wo se wako police station wo kompai bo ahodo ni nyina ye okunu yira wa yire nti abusua na ba ma ne dam no nso anamo ben ena wo mu nso atu a wonim mpacho omo ko ba bia me me kan kire me enam so omo se abusua no wasem omo se na mama na yira nti omo bi omo ye bia omo mama ne sa na semrete okay producer Adaroma kafre bema what they say ukunu no a woni no anya dey okay aha freja okay na yere no enkasa enti ehefa na wodi asem no kokoko na asem ehefa na de ko krom ho asotwe assembly man okay enti ho na esia kan asem no enti okay eja okay ya pusu wa homa no a wo fa enso gina so din wo nkasa wadawma ye mpese ye begina eye mami nsem so na ye bu asem no wa bra ye nte wano asem ye srew ye gusu a ye fra obomode ne fa wa homa no na ye ne wo nkasa ne hu asem a eye mami kan se eye sa pepepe na tie ebi kura na ebi achia wo ma na ebi na bibi wo ho a esese nkode ka ho ya wa ye firi mu eti opanyi oke ni din nyina de sei ode kosi boatin aja kwasi boatin wadama yegusu a yepusu wa homa no yesrew ma ye bre kakra ne wo nkasa ne yemisa wo nso afam die na ye hu asem no baby a ye kyekere ne po na ye de asi maame wadawo mawo mepesa mesa bisa obiem bra wukunu te ase no wo se abusuan koje 73 7300
na ukunu ji koko sika na sei na no de ma wa de hwe nkoda na sei ama nkoda no hwe na ye osoka epa cho se adukro mu ndem na net ho na ho nso de eka ni ho te se ode nkola na bakurum no okay nti November ye ti koko ndem na odi sika na ma me betanam se na mikunu na o yare nti sika no de nyina hwe na yare o de sei na o da na sei na ma o ma me 60 million okay 60 million 6,000 ne sika ya kan sika na 60 million okay nti o ti bia na o da ne de ma o ti ara ne nyina na o de ma me o ma me bi na o de bi nso ato no ho san no ye no woni abusua no wa asem bi da dansa na okunu beira me kunu nua ya na me kase na me ne ye free pa me ni dada kransa na me be ware ni nua no enso me wale be ma no papa no epetu ni me ya aka woni na twempera bi pen ana dabi ana wonim se bi a wo so na onim wana monto bi mu ana ne twempera da oba ho na ma wo me ba pen na onya 3 months na oni ni nua ne be kon na me ka chen se mo ye nuafo mo nyai aso me kan ye no se me se entafosem na me ka chen me tuma ankasa onum yesrimfo da mo ya santefo but wanti asema me kan ye ntia no no otwen ma no kosi me se mo ye nuafo ntimpa mo cho mo nyai efiri ho papa na ankasa me ho bi bepem se onua yi asem yi bai ma me he na okunu no wo akwasi wo ke no dabi okunu ankasa wo yi me se ne wo sabro no madu krum dabi sese okunu wo yi sese de me ba bi owo wujidi me pa twan wujidi me gidi mama wujidi me gidi eni ba bi owo wonyi ni se bia kokoo ni nti na bia ama wo kwa wagya ne wona dwem kan nti wo hyede gya ne kwanjo wo kona kwa me na ofifie kra me ni fie me ni ho e police report nyina wa na me ni fie na me konso se me kono me meto na enka me nko because me buy no na me nko odwom da kopem sa ya wadana because ya ma meto no fie no eti wo buy ni nyina de na wo ne ho sa kopem sa da no nko ana me ko odwuto dwom sa da no nko a oh the situation nta me nko ba bia no bi de me ka na me se me kwa akwaje na me buy ma meto no okay mama egusu a ye pese nya opanyine ne kasa ye nya no tonkra emma abusua no ye ha de uba se de tie ne ye be ma wo futuo kakra mabedwafo kaaye ene akonwa ya metesuo ntie de saa ohema din ya mama die ka me de saa afutuo yi ma nse ebe yeyi a katobu kakra okoko nsem no why that's you free say ni pamua ene wayira no se wawu di a yenim se wawu ye ka na chiri asem but see alliance ni popi se wawu ana se wo ha ana wo ha ne die mama sebi asem ba abusua ye ka ye nyina ehubom ni aboa atwetwe ntokura wo ho ni nyina pa ba bi ne fa ho lata kakra na ye nhwe anamon a ye betimi ne opanyini yakasa ne eti ono so na no asem na ye hwe kwan a ye befa so a sempo nye kokoo ne wonsen kan ekura no asabi ese gya bi wo gya bi ti ase nya sa we nyanka se wo wudie ne nso papa panyini ono agya wo penny papa panyini ti ase die wontimi ni di enya mofra no iti e kasa de ne ne wo no mbeka sesese no opanyini ni ho no aboa manensa so nkoda no so nti esre wonu mumwa na hwe nkoda no kosise ye betimi ase ni popi se woni ho na afi nsenkan ye bia wo ho no yaka baby assemblyman ni ma wo ye letter ko bo ne he ko bo na just court uko court u kire mu kire o mu se me kire o mu se me kunu wa yira ye hu Nhyira fu am na ye no ye ko kan no badwafo ne se menti kokoo no fa hwe nkwala no 10 years as assemblyman ya wu yi na dance ya frɛ no waso onkasa akwasi boaten so peki ya fedi e otomu no ono so se onkasa ma me de na ho ona bo ne se onkasa ono asem no de koda no a one ne committee fo e ka asem no omo ka ne sen ka e pa to me ko sama me kunu e ma assemblyman okay enti because some 18th May na mko sama no eno ka chem se bofo a na ekosia da yebeka enti memra na mko ye enti me kunu no ne nuanom mema me yinu ma me yinu
na me so me ne ma asɔre ma mienu na yɛkɔ yɛ na yɛkɔka asɛm no obusuafo wɛn ade no afa busuan kɔka me wɔ fa ne ho asɔre ma fa ne no kɔɛ ne ho fa no nti maame wɛn me ma me so yare maame asɛm kɛseɛ sei yɛmfa nsɔre ma ne ka me ma me ntia pɔ obi de asɔre ba kɔdi n'anim kɔdi agyinamu so wɔ obetua sika ewi ase yɛbɔ to gui fisa asɛm ba bɛma so yɛ ho adeɛ ɔyɛ me ho ade nti abusua ne yɛde wɔn bia ne sɛ assemblyman a woyi ne danse yi wɔtwetwe ne naase sɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛka sɛ sɛ abusua ne abusua na ehyia sɛ yɛde hyia no ɛkwan sɛ na wɔde ne fa so deɛ ebedi mu mama wate deɛ meka ase amammerɛ ne amane yɛ ntoto na se yɛ nto ntwene nso iti sɛ abusua ɛka wachi ɛna mo ka asɛm die a ɛno kwan ka wokora wo nkasa abusua panyi na ɛka wɔ asɛm ama ofisa woyɛ de hye woyɛ abusua ne de hye na wɔnom nso akasa ma wɔnom de hye a wayera no na afei wɔn batoto ne ahwɛ baabi ade asɛm no gyina ama na boa iti mesrɛ wo sɛ bibie ne wɔde a memfa wada wura fie ne bɔ mpanyimfo amaneɛ sɛ baabi aduru no mani yɛ tutu aka me nsɛ bɛma no so me nkunu ni yɛhu no nkɔdaa no nso yɛayɛ me so asɛm abusua a mugyina awadeɛ mo mmoa me yɛnkɔ abusua ne hɔ mama ne me yɛ adwene ti yɛmfɛnsi ha why na yɛnhwɛ kwan a tu ho anamon na kɔbra na yɛhwɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ ne yɛde aboa why yo ukunu no ɔde sɛ ɛpakyɛw asɔre deɛ ne yɛfrɛ no Peter Boakye bɛte dodoɔ no aso frɛ no Kwadwo Boakye ɛhɔ deɛ ne yɛfrɛ no Wofa Boakye wode ne picture bi baa ha ɛpakyɛw ɛkita wo okay yɛntwɛn na yɛkɔba ebia ne bi kɔ a wafoma kɔdi baabi foforɔ nti yɛmma wo ba a waba ha ɛnyɛ kwa sɛ police report ka wo de a ɛneɛ yɛkɔ na yɛba a yɛbɛ project ato so ne yɛahwɛ sɛ bi obi nso ani atwa ne so wɔ baabi a na yɛmmoa nti to nkrama wokunu a wayerɛ aka bibi kyerɛ no ɛpakyɛw agya Boakye baabi a wɔwɔ biaa mesrɛ wo wɔyerɛ kwe firie baabi a wɔwɔ biaa sansa brɛ wɔkyi yo abusua asɛm no emu ɔwrɛm emu ɔya fi sɛ yɛntumi nka nsi so wɔ bɛɛ yi wɔna ama bɛɛma no wayera nanso asɛm no yɛtwa bibi ebi nso so yɛ ho adanseɛ baabi a deɛ pompono no ɛhɔ a ne yɛpɛ sɛ yɛde si ɔnkɔ abusua nkyɛn nipa bi ada abusua mu na wɔne abusua no nkɔ kasa na deɛ bɛfiri mu aba biara no mmoa kakra nso yɛbɛtumi de aboa ne ahyɛ ama asomdwe aba no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ ne saa yɛkɔ nkɔmmɔ ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ na Alice Atamira ya na anu wɔto a yɛfidua yi mu na nasɛm nyinaa ne sɛ wɔno a ne ba ne maame aba ne nkyɛn awade da na akora no kɔdi awade no maame no kɔfa akora no firi school mu wanfa akora no ɔde no ba fie wanfa na ntere fie obeyi ne boots go no ɔfa ntadeɛ ne bi aka ho de kɔ wɔba kɔ yɛ ya na obi afrɛ no sɛ maame ɛho akora no wɔn ne he ɔkyerɛ baabi kɔ Alice ɛtsɛ bibi a yɛbɛkɔ iyo ɛne dɛ na de nam me pacho yen me da mu nyina ase ewo de na no Friday mu ye ma mani so na Friday na me ba ha no nti Saturday enyumre be na me bi frɛ me number no frɛ me na me peke na o say maame good evening na me say fine evening na o say ye frɛ o say na me say ye frɛ me Alice Atamira no say what on there and I'm semeton watermelon. I am the quachima. No say wuna will buy it and I'm semi patch or are you enemy mamina. No say well who mo. Saqualano mark bida ne left ne hanum say and I'm semi patch or I. And no say or muka casabe and I'm semi patch or muka frafra. And no say Aqualani did the same and I'm say or your friend a blessing at Amira. Okay. Na me maame no so ye frɛ no adwoa asraboya na ɔse me maame no ɔyɛ tuntum kokorowa na me se ai ne nyinaa yɛ fon so nkɔmmɔ na ena ɔse blessing wana na me se saa me ba na nti me sra na me ɔnkɔ report ma police na police fo no kɔyɛ dɛ ɛnkɔkye me maame no ɛnyɛ saa obedwane na me so ye ba nwumre we ya maame no se de bi ɔno wɔ Kenya sa brim kwa ya de wo honom ntimi njai na nyambo ochina anopa na maba na me se mentimi nda me nti ase maame na ofre wo no no ka kire wo se o so hu abofra no ne wo maame we o se o mu wo bantama na yede na Kenya ase abremu ba mu Kenya ase abrem ba mu no se anwumre wo ya otika mi ko Kenya ase abrem
na minja nyambo ochina na maba ena me se metimi nda manya hu ne de me furuka aba sesia na o se ono ankasa ni ho ne de me furuka aba nya botre ya na ye de nsem se tudwa ye mfa ni agro ma me a wo frɛ eye Alice Atamira yenya na homa no so ye mbisa ne se pa ne pa o bless ni asirebo ya ana ma me esta me mo ha ma wakwa baba insurance 4.5 wacho munyimi hawai munyimi fi Mami, wadawro ma wangu Alice Atamira ne ba blessing. Ewo bantama. Producer, sa friend ubiem. Enframa ya yebetena so a yede boda wuro man krofo ye kire wo sika, adwuma ni tua wo ho a. Enye sika kuma. Ana nya agudie ne edi ne ha. So obi be free ni fie beba ya na pinu a yes o na asem we the story we the bogus the second case obi asem ha obi a on sorry mfaka nware free ni fie ema ha na obi banso a esese ye genu na ye tie na no asem na de ye betimi ti na da ye maame Queen Eleanor de bia no akasa asem no se Nhyira de obra de ye gya yarefo ye gya yafo ye de ye nsem obi obebe bi esisi etie na no asem na oba betena ha se me ba yira me hwehwe me ba sa de na ekoso pa na wa friend se me hu akora no na emom jai ma ono ma twa kwan abene na bantama anadwobre ba tan se wo re ne ba ye fra ho si munyimi free air producer safa na to so nyese ye de number no be ma MTN policy fo be ba be faw fisa wonu wa kire se wo hu akoda no o kire ne pepe wonu wa kire se ye mfa ni agro wona wa kire se wo hu akoda no e wo bant o so hu no we me se bantma pa cho bantma na o so hu o mo na se si ano de ye me nwanwa ne se wa kire me bana ne me ma me pepepe kire me bebia mu wa ma me ne mpese o be kire me bre producer fa no what does also they say ma me star wo bantma ye to nkra de amount se baby kura wo hu ma me adu asreboya ene ne na blessing no ye mau 24 hours pe eno kura swa me ma 12 fisa phone ya frɛ wanyaw fisa bre ya de kosi no nsia anya sa ne ye de number ne ma lawyer issue ade letter ma MTN for ne ehunu ba bia wo a ebi ana ba bia wo beda wampe so frɛ so kai didi agro didi rough akyerem so na me kan de agro na no so me akwan de wo be fa so yemfa so nya sa de a wo be kyerɛ ba bia blessing ene eye maame adwo asreboya ewo ondi agro ose akola ni susa so tinti na yenyu free air wonu no akoda ne de sese wo kyerɛ ba bia wo evangelist anna me ensam se yemfa ni agro on say sadia wo kan wenya eye nipa ahu asem okay enti nya agro die enti se woya na adwene se obetwe ne twan a esese yenso yetwe ne twan okay because what say akwala no say not ye ha no wo ama ya ba berehwa ye frɛ wa wo say yimi free air na da bi na wo kasa free wo de enya na wo kasa ye nya ya ne bo ayida wuro na wo te na da bi that time no da wuro no na ya free jim enya evangelist beba memma eye adom abusuafo no nyina memma wonum akwaba osana abusome no ne deto so enan wa fempemienu ne aduonu no mu ene ne twede ampo nyankopon na dom ne ne mobro hunu na kitaye mu ye de rade asese ene eye juada ye de nkomo mienu edada George na tiso wode nkomo bi efri eye adwoso besiase oni okunu aware ebro ebe mfie aduonu waja wade anu mfie aduonu mu ni ne ba panyini wo hunu woso nyati ade kakra kyerese na o mentally challenged adwere no ho kan kakra nti awade no guye no okoba ma no so okorwe ne ba panyine e fa ne Benedicta be ma ne se a minim e bi owo onuanom se Benedicta de wawu ma megya na kira kwan hwehwe eti ode ya hwehwe to aye ye fra ne kunu ya olala no asem o ka kyere ne se o Benedicta owo nursing training enti obehu no ye ba ananka ye hwe se ke benya no na de okan no waka ne mframa ma obi ate ne nso ye nya no nti ye twentwen so kakra na kosi anwumre se be ya ebenya no na fe ye hunu ba bia Benedicta nso so ewo na ye ne ye ma mikunafo so ba ko ya wono so fijo so na okunu ewo eye sabronum woni be ma no ye kokko bi wo sabronum
na ebra ye boko ye ni mu nti woni okunu asusu hu say ye ma no ya wo no ye de wonu bebe ko kese mu ya be pesuku papa bi ama wonu makọ ode nkwada no bai be ma no ankasa wono susu wadwim haw kakra eti ofi sabro no ba ne ho okuru basra no no wo ya de nti no ko ba bia eda wo ye na dwen so ne de mi hu se mi kunu no ho ye mi kodom makoton ade kakra ba opie firifia hon be ma no pie ye busumi nkunu ni wo maaye no ba na sam kana e bibie wo kakra wo sikoko en wo pen wo de akohwe ne ma no obra so de ye de afutuo ne mani power brabom abadwafo akire gwen ya kansi pose wo abusuanti onko abusua ne nche no ne abusua ne nkokasa nanka kokko sam de wonfanto nche mi enhwe papa no si ebehunu no na eja nipa na ayira no waje atum se mama de mo kan mate mekon masa aba eti eja ne kwan enkomo etoso miensa na ye di amode abetwe Alice Atamira ya wo ba ise ne ba ayira na anu na ne kasa ye no firi akoya oba panyi bia frɛ no se mahunu wo ba no e wo ba ntama na mehunu no akora ni suwa na esu wo se ni wo se pacho akola ni su se obekọ ne maame ho nti maame na fra me se o se osu ana wono na peja no ato no bo ato kenke ama no na me se nti sade eya me bana sade wusi kire no kora sade wusi se mark won ha ne de eyo no a okay abusua me din ede Ohemaa Benewaa nkomo wei ene ye di a wo di abetwe ye no ya fra maame no a wa fra no maame Esther ya fra no se body matter ede ene me nkasa na ya maame Esther 12 hours pe eya nipa na ayira ena ye hwehwe no emframa ye disika na eton na ya ton ato atuaka e de amaye se yemfa mo wona won akọ adwa mu na wo bi beba beka na sem na mpa se wohunu ba bi abofra no wo descriptions awde ma nyina ye sa pepepe na ye fra na se wuntimi nkasa ayo ene we ya maame de hini me maame na no yo maame no a wode eye blessing adwane no wonie it's Mami Esther was one person wedding by Babusha Brainstra 104.5 on Facebook, YouTube no, Instra TV. Brabasha sa mami when you channel so baby, one who no baby. Kwa debi kitan wana. Mami, asem ni eka. Oba penyina wadi Esther. Ese me huna kwadano. Ya fra wo ne wo kasa. Wo se wo nkasa. Ana kwadano wo wa nkasa wo ho. Ana waje oni mami ni nyina na atena. Eyesuro bi na abo wo. Ana wa hyeda na. Kasa na o kasa no kire se maame no me maame na aba ne nkyɛn na ɔno na ama ne dan e wo hɔnom ina ɔyɛ adwuma wɔ ne nkyɛn nti me hwɛ ade na me maame no ne me ba no wɔ ne nkyɛn ba on pɛ sɛ ɔbɛkyerɛ me baby ɔmo bantama ho mo kɔ hɔ mo kɔ fan bantama fan maame no kasa ɔka kyerɛ sɛ bantama fan ɔsɛ wɔ bantama me duru bantama me kasa me kɔ Angel FM me duru Angel FM a me sane kɔ aseɛ hɔ no maame bi wɔ fufuo wɔ fie bi mu ɔmo wɔ hɔ no na no ma chi Angel FM abu sɛ baby ɔmo wɔ fufuo bia ɛmɔ radio bi adi ansa anti wo kɔ udu abe ayi hɔ yɛ abepɔ junction me pacha abepɔ junction ti wo sane kɔ aseɛ hɔ a me pacha ai madaroma sɛ obi hwɛ yɛn na wo wa Abrepo junction ship mu ho baabi na wonim fie bi e wo fufuo wo mu hunu se eye oba bi ni akoda bi wo ho no mu a modaroma munye ye moa wodi ane se wodi panipa na yire wonum na fa wo se so am police station o se isra akwa na de wonum beba fa wonum bra na maame Esther evangelist na Hema police report ne kutai meboa enti sese ya maame no so onko no ono na ya suspect say wawia maame no ne ye nana no nti ye free ha ya yemfa we nko kire so ame say ship mu asem na woka na yemfa ne number no say o ma no ema police fo no mo take no mo kochi no yemmo ne suspect wawia akwala wawia ba big mama asem mi wujun say ya na ko nwa say minim say plan bi no ye ye o so tie ni wo ka bi adie o obusu tie sese enti no say do evangelist akan simple see ehwe no na wo no wa frɛ so wa hu no enti wo number no shini police report no shini eno an say de ko so wo bi afrɛ so wa hu no simple all right ya na ye nyina yenim sɛ ye kuro ya ye wo mu ye dia mamra na ye adwuma senkese ya ye de kwan de anke betua afati kwan afakoti kwan ene MTN na kasa mo mama ye live location of baby awo
na say ya bamode ni a lawyer fo ya ni wonum ya adwuma no kasa na wonum gye saa ho kwan no de maye Mami Esther frɛ na wo de wo nkasa de wonim no ka kyerɛ baabi a Alice o maame ne de sa adwoa asreboya ene blessing wonum wo na asumdwem na to nkra Mami Esther say Mami Esther ono na ye suspect Mami Esther Mesrawa bebre anura kura me pa o chasa ase mesrawa bebre chira me baby me maame no wo o ka ya no me say ya me maame na enti mesrawa bebre wo me baba wati me tine na me ba no me tine na mesrawa bebre wo me baba wati na chira me no be ba Nyabotre producer wadaroma yense sebenya adwenkyerɛ bi afri lawyer ho afa asɛm yi hu ene kwan a ɛsɛ yɛde fa so a sɛ obi abasɛm baayira ne yɛhwɛ akɔdaa no wayi wuti sɛ minim baabi ɔmo afɛ kyerɛ wo sɛ minka minakora nka ɛbasa wa ha yɛ pii mame yɛsrɛ wo yɛ ma obrɛ kakra dwene ho now de safre dim tinya botre na yenhwe nkosi anwumere eye dan ya number na yenya ne de o baby owo bia ebe hu no why tika wakoma cho yem abusua ensem sei no ya na ha dwene nanso mempese mesai bre no pi fi se e bia ye ka sei na Mami Esther wanya adwen sachira ana wanya adwen foforo ementi obefre na waboa me ye hu akoda no ene maame no na Richla Gershon edina no odin odin de say What's my day, Richla Gershon. Okay, Richla, have you idea do nam ufri hina ba? Me pocha me fi no boom. Okay. Na me pocha me chef wo NAC International. Na me be there me name is sister na. Okay. Me hu no kwan say ote ekwan ano. Ena me de ya me mobo say me mfa no na me nhwe no. Inti akoba ni se meti se am se nkofo ne deda na me so no sa dia ma me mfa no na me mfa ne mbra ejumem nti me de ne bra ejumem na koye nsem bebre na me so no sa dia ma me nkope bebi na me mfa ne nkotena na me mpe obi no onhwe ne mame nti ya me adom so menya mame bi me de opemfo na se me de tu nanim ti me de tu nanim no so ende obeboa me ne yahye no okay I'm say okay ohu no nyem dada mam pocha me hu no am say 7 months nti me catch ma me ne say okay but aha na wo ye adwuma me pocha oh wow abusia brain show 104.5 bra behwe wey ene ka no brofum say good service na me wo I evangelist mam fan show kon good day good day sabala tayampa good Samaritan wey good Samaritan no baby o ye adwuma yi eni madam mam fan che say display adwuma no ho na mo work ba ko owo ade a waye no so ya ade a eye te abaso bo ene ye de bo no behwe wo ye den wo ho pocha me na me chef wo ye chef pocha aduane ben na yo ye continental ni locals continental okay mo ye dumpling ni goat meat o pocha ye ni na bi o okay eti aha na wo eti hi fa na hu mami me pocha na oda ekwan I te say market bi a sisi a omo use biem aha anti pocha market na say ye de ba ye twa ye de ba ye okay onti ahone ye he me pocha ho nyina ka ejuma no police station e wa Boankra na me pocha e wo bomfa okay all right enti ekwan hu say abusu abehwe bi o ba bia restaurant ne kwa woni kwan hu emu wa pa me boa ene ye dey na utimi free restaurant wo tumi notice say oba bi da kwan hu nyamwa me kwa koboa na me pocha ya me twa me wo ekwan na no me kotade e wo bomfa junction nti ya me twa ma me hu say mbema no omo ginagina ne nchen but me mpo na me nimpo say onyem okay me hu the first day me hu say onyem second day me hu say third day no ena ma me bi ka say opim for that way ena mbema
omo gina ne ho oye sure so omo ne deda na ba ko ka se an we put woman 5 cedis kra obetimi ne nada woman aduane a obetimi ne nada na me se no sa dia mame fanum koma mame no na se mame ne hia bibia on friend nti so like say mame no so ye efomeduro okay nti o se tisi na kwan aba beda ne ho nti oye ne duro a obetimi yes meba obey what they say or the comfort maybe son or the comfort efia okay abusia brain na ye nyina ye nko comfort na dwene mu e ka no kakra nanso wanyinsen me nko ne ho na mimisa no se why pa na ye wo bai sei obi a sebi adwene no mu yade e wo ho na ewiase kura ya na ye gidie nti nipa da sani wani da ho pa wadwene mu da ho adwene no 99 brains ni nya meka brains on ehoma ni nyina ye adwuma ana obetimi akọ bi asabi na dwene mu ka ho no akwato ahye no so ne na da emema binom kone eti say comfort I'm say to say oye kone kasa me ho where did he Nhyira but first dey kwane na ni left na no obo ne sa left ni kwa so say so wasen so okra ni de na we here no Brain Show 4.5 on Facebook YouTube ni Nhyira TV behwe na ya ne ye ka ensem say ya enye bosire mu ka asem we ya asem pa ya obi a na dwene mu ka no obi a na dwene mu nka no nye ba akonya mienu o ana memma ne na deda na wanyinsen se ye oti wei se ye oka wosi nsu agu no awo ya aka no mpachai kwane ye kutwa scan scan say obe 14th of this month nti kisia ye hu science ne say awo ne ya aka no ambe shawate akopon be yo yi pa why amen okay kwane nya de obekasa mo ye de na mo ne kasa oh ye ni di agura na waka ba ko edro no so de ye ni ntama adwene be fie kakra okay recently o ka chen say ne maame wo akotia okay osanso na oton ade wo mpacho be bia na oda na ani ni aha no odai me pachai wow ehon ye de bus stop na ho market me pacho ho market a omo nton ade wo ho biem okay eti won woda anajo tambia ma me pacho se nso tompo a eya reho se nso ta eya reho ba bia waye koni say ya wonim se ohu wo mu bie sebe ya on face the wrath and anger of God you wadi wate you wadi wonti mini sebe obia sankofo we num yakopon na hwe wo mu so wo madi frem wo madi die mu opa aduane obedi wo ho to no di sa aduane ne bi na hwe se wo within a yipa enso obedi bia ne nam hwa minim badam ne bi wo ye area e fa na te mi swana na minim no woda so wo ho sisi enso aduane a wo di bia nye eti yakopon na kura wo num so na boni a wadie eye boni na wadi fi se woni hwesofo bia sanya richla e na okohia anu a e ka se eti richla de na de mobile mam pocho sisi ade ye hiamboa e pese mo supporting kakra ma me se ese ye toto nyama bi na me so sisi ano media ban me se me pa ashofo chelse se kakra musumu won mo fan supporting e ntimi mfa nhwe efua na owosa ye ba na ba be kire mo se wawo ye kwa so be my baby girl ti ye bon pa se baby girl no so mbra mfa ahoden emfa mbra na ntimi nhwe no okay say ebusua mati na ebusua nka mam pocho da bio obi anyi ni ti se ne busua ni bia sister bi no se onim no se na o ka so oton ade a o se na o te ho na ka bo no aha nti ono nka so mark bi wo ni ti me bi san se oyede na mark no ka chem se obofom na se na sister according to sister no se accident na oton ade wo ka so a ekwan no ano e na ka kobo no okay aha nti me sure se no na ama na dwe ni memory no
Modena call mental health mama pocha dabi munya ntusa na mo no ye de no call my kohwe ye phone baby a edu. Okay. I'm saying madam mumfa kone ntuso na yenhwe baby amuwo no what they say baby akohu no what they say no boamu free no boamu chese baby a wo de wo bahunu wonimu no so wo kai no wonim baby ofi eno ne ade ehia kane fi so bayi I am just pa wo de bayi ne nyamoa no nko a se wo bewo ese se wo hunu wo bayi ni nchi na kire bia sem de bia sem ye papa nso manya amane enti wadaroma se obeye oda so yi wonim no baabi wonim ne nkrofo nim ne maame na wonim ne busuani bia yesrewa number ye de to dwai bomodia ne fresh number no so number we ye rich lankasa number na ye de to dwa patra no ye se wonim busuani wonim na busuafo anaso so betimi aba Nhyira FM he ya na waba ma ye hunu yo enti ubetimi aba Nhyira FM anaso se uba front desk hono mo a na waba beka de wonim fa obayi yesra mu se de obaya kan ye donation bi encheye nanso ye dwuman se de atie no sa na tie o ye adoyen de bia ye nyi nyina na ba soro ha eto da bi na eburu ye so a na ye de afrosoro enu nti yesre de ye kan se kakra bi ekita wo de won adoye ye no ye na enyo hye so ye fia kuma pam na eye de fia kuma pam na ba ye na so be so abapa ama wo na wanya so Nhyira na ye de to wani mu se wo bayi waya Nyankopon wadwuma pa ba bi aduru ne ho kire no obayi so enche wo bewo boa na eye kone ya na adwunu mu ka ne wonko wonfa ne wonfa ne ba sodwe mu na ye moa no na yenhwe ema adwene no aseye no entoye ye nyina yenim se Nhyira ye wo ye official line ID donation number ne 0550 068822 0550 068822 edi ababa no Nhyira donations wadaroma ketwa bi Nhyira manenka wakoma ne boa na ye nyina ye moa emma ye comfort afia na kwane wankasa me ho kwane but otimi ye bibia ono atimi kodwo so otimi oye ne bibia okay o ma na adwene ba na ye epia bonten bom se na oko tisa wanche na obekosa okay afia una wo ka bibi am say am fa no last time na me time no aso awia anesa wadaroma obai ni din a wode amaye comfort afia mesra wo hwe na anim no wo ye odihye wadaroma nipa ho asem ne ye kan bra na yuti na besombi na yamwa hoho na eboa ya gusu de nsa to nsa yam se adofo a wonum wayem hihye wakoma pase wonum beboa nso emwa ye number no mitimu biem 0550 068822 edin abeba no Nhyira donations madaroma momwa na Richland so adwuma pa wa hyase no enso abapa na Nhyira befiri mu aba no ye nyina enso yemfa ho aseda emma Nyankopon yemfa emma ye Nyankopon no ya so yentimi nhwe wo saa seko mewi a mayere evangelist mayere lady good mayere big mama so be di ntu wa kakra na mu mansa na me ntade ho apemfo ntade kama pa wonse we ntomade a yapam efe pa enua na ewom na yede mawo seja onhyehyɛ na ne ho enye yi yede bibi kakra nso be mawo okofia why na ye pretty lady adaromenti ebe ma sanitary pad yede wo be so pad ebe ma pad so kakra na de akọ why nti afia beje eche mankocha edase yo if you want to say me dance kacha say me dance afia ba ka me dance but enye ense eda foforo na afia ebe kan no madaroma ensem se ya nti no obradwumadie ye de mframa no ama ye se yenye yeni sa edwuman enti afia comfort afia enkomo no aha na ye de ebesi oyo ba na dwene mu eka no na ye richla eko ye adwuma ohun se woda ba bi a enye no se da bi obeko na wako no akokoye ne moa okoye a wonyem wonum de na kwaya sabia akakakra moa wo
masese no wono ope eye comfort afia na busua de troso mienu osan hwehwe mwanso kakra fi se waye bia abaya fe no wose obobra ne mfibu eno nti ensure donations munyina monim so obrajumade die yentimi nya no saa kwa number no metimu biem na fe makon makodi medwa 0550 068822 akawa kuma nko ade a don't hesitate kakra bi be free wa bia no fabra na yemfa mo akone na asomdwe emra na onwo mfa ne ho mfa ne ba abusu ayakodia na ye pretty lady sanitary pad and make am for na media ma wawie esa ene ne panty liner ene nam de bia me ka kire wo se wo ba de panty liner no wanyu su bia wo ya ye folo ene say ne tie sanitary pad no e wo mother wet herb bia e wo mu a e bo e ma ho ban free candidiasis ho medofo pebi ese anu na ere ni ufa baabi a enu ana eteso enu ana se emuduro no so no u flow dendenden ana u flow bebre kwa no a ebetimi afa ama wo hu etimi ato me ba cho panty line anu sei netie ehyemu mako 30 no ataban ne tere eno so kwa mi yi ba ko no eya ne pad na epe eno so mu odu oba panty line na de ehia bi o medofo oju nso wi a kakra na eso kokokoko no panty line na beje no ebe bon ho ban so kwa ma wunya infection bia nso so eno te pretty lady sanitary pad a ewo malawet herb ebo ma ho ban free candidiasis so ene eye ne panty line e wom in 30 pieces owo eye obatampa eye sweet parent market adult pants ya eye ma any member nyina won mududu won mu a yentimi nkeka ye hunkoma ye de sha won we ye pant eno ane se wo de ahye no na ja wo ho emutofo kama comfortability wom ehye no a unko emma na wa ye se o me bedan no me be yi ne to ne ade da bi obu wa na pant ne nani enye ho me ba cho we eye market adult diapers mpanyifo de papa na se de yesi aye no eye sizes no mienu pe ye wo eye small na large small no medium for etimi ebobi na fe large no so eye te say extra large na ya ye strips bi wo hanum say ya wutimi twe e de to ba bi asisie no edro gloves nso ye chew bi makoma nsia na hye eye market adult diaper biam wadaro ma edwa so ba bia wonam bia no wo de ane say wo bebisa say wo pretty lady sanitary pad open the panty liner and I say open market adult pants no and I say open the diaper no mesra wo bomodin a fa wani hwemu e wo ye amekom traffic light open the dudu atua and open hwemu foforo bia your number didi juma no e 0242 770304 0242770304 this is our 0553 291 na aja wapebi na bibia so akokama kama pa dia ma oba wo sese ehu ehia ye am ga it patch say wotu ye wose ne dia ne ye plaster abefo de pa wodi no na ye plaster ni mu na ba bi kakra bi na wo ho na ye brown no e patch ba bi ye wo ya no odi ane se obe white plaster no say wo chika se wo na akokom wo kotodwe wo bo chese ba bia hye no so say yanim de se dro na ewom na no odi nti ye mfa emmo yanim was 2025 yi wo mayetu yaw bia se e de free ho enkran from fa won mani nchemu origin chemist Alpharma kuma se Danny Pharma Alpha Dio Panacea Pharmacy ubenya bi kofori de Gapson Pharmacy Tamale Malarigo Pharmacy Mr. Pharmacy shop bia wura mu bia no obenya bia to open dudu atu na nche mu fofo bia obetimi afrain e was 0599 fetch me 802297 obetimi so afrain was 0248 509003 aunka heat patch or se feel heat no na feel heat na ya oni nyina ebe free honom eh ene no Wadaroma, we a Omea's original lemonade charcoal toothpaste and a peppermint charcoal toothpaste. Upon seeing you, no, and I make come for them, dear Mo. Abusian Cham Fedefia, a Yuri, a Kunuchi, will be a to me the bitchin is saying, Emma, a sin of a fair. Way na kakado cacao, lemon cacao, bidium. Now, face so could be on one Casaya Bruby, and a dear Gumia Tiamoa, ya to the Omea's original lemonade charcoal
toothpaste ana we mean to haban no da ho me pa cho bidie kakra wom ebo ma se ne afita ntokontoko nyina no esisi na edi amaw eya to bi cha wifi side check na kra no wo de to bi ma no na bibia nko fine mesrew se wo bomodin a na wodru eye Kumase Advocacy dan no ye ne eye Solid FM ene di nhwe ni mo obenya bi kejetia Dubai obenya bi supermarket pharmacy shop ba bia wo fa bia no obenya bi open no dodo atu akoto wan na open chemu foforo bi afrey e was 0244 710306 0244 710306 obechimi nso afrey was 0243 814 661 Bomba stores say ebre we mu die akwantu ho nsam die wonu ana de woko ebia na wankasa so UK USA Canada China Japan Germany France Italy Turkey babia opesa okobobra opesa okoto odi sua so ukransa no djuma bi Dubai carpenter fo no ye famo painters adroba fo nyina ye famo IT fo no amunyanya mfie aduanan no akwantu kwan ebie dia mamo ema amukotaki akofa niema nkoma agent bi enchinchi mu nsa nyusika oba Bomba stores September ya demu ko na matimi akọ na so akọ fa ne ma no bi na so benya mfa so bum ompe we say na wo pedie emo ade bo on say flight no ye be pedie here dia ma hotel reservations ye be ye dia ma documents papa wo hia be ma ye visa no ye dia ma no nyina be chechew no nyina fo ni chemo kuma say ye Eco Central de we ayija ye ben Victory Baptist asore no e wo Tech Junction ye number is 0531 085235 obetimi so afre 0261 671 686. Your website in www.bomvastores.com. Tap send the papa no. One of the sikafa baba bedru fia sumdrem. To tap send app no. Now first transaction no. Yeah, you should promo code no Nhyira FM. Ebasa ebecha obibi kakra asu bonus. Flower kids diapers and no and abata ni nyina dia to mama frane da. Wonum to ho ya we say kosi no hwe no du mienu. Na fe tissue ne de and one you use girls and boys no. Acho eja handkerchief so a floral tissues supermarket be a wuram bia no benya bi acho open do to an anchemu for Delta paper mill I was 0243 033 033 na bomodin na freye na ene emmo enkomo e flora busia no nyina na yakamfo na fe ye de ama won abusia ye betwa ye ho kakra bi na fe no yaje okay kaye twa ye ho na say doctor ababe drew ya say no doctor bi obey late bia no me be jo 5,000 Ghana cedis extra I say Nhyira so dey me am die mu na doctor evangelist unim doctor Dawood Dr. Dawood oh I'm a classmate too sa woni real school you school or Achisco yeah fa Achisco ondo nim ebe wani so ya school ni din dia Achisco me say Achimota na eni Ghana ha ewo Florida yeah. Florida way unim ho ya Florida wo he oh ewo Krobes eni Ghana ha minim na Florida wo he ewo ayi Saskatchewan dog kra kai me kakra so me wa kwa ba ejo so bi na ba na pom to say oh trade am ponya akrofa da roma okay ene mani na age abroso yes ene ni age papa me amitimu da mra mu kwa Chisco Florida oh yes na uni ne de oh minim I was school hey doctor fa ekwe ene de ne do now 3 days no so ye sa Nhyira FM okay ene mani di age ne say eni aba bi ne kru aware for 17 years na omo ware no oba ne say o first one ana akwara ne frame okay eno akire no awo emabio frisia mako dunso na obi na ma omo direction so omo Dawood Herbal Hospital a ye Kumase Edwiso Krapa okay nti omo ba ho last year omo ba ko mienu yensa manti omo nka bio timi wa na be man friend so doctor onim de dia ma bio na am se David so ba na ni mo ya wo wow eno anajo about 9:45 me ho na be man san friend me say doctor good news aba am san say dey asem a o say oba na wo ntafo e mema mienu
Glory. And then my way dear, or the woman have to me. Oh, ne fair, yeah. Okay. Say, na emfrisia makoma could do song. Na se nyankopon nam Dawood Heba Hospital so. Ama ne wa wo entafo afa no afa ne ma. Na o se me nama. Many dear ensada. Yeah. Ti baby obi a hwe yemfri bia organa ha. Say awo asem no wanantia na enye yi a. Me say wo hwe tro kronkron no na ye de tro kronkron asem o ye adwuma. Hana ne Sarah. So mo nyini pa. But na me ye bi mo mo me na ba no. Yeah. Nti emfa ho enka akire ema obi a opa wo. Okay. Emfa ho ne hawa e de ba ye. Na omo ba ya na oba ne be me ne nyina na wo so muto na mo bom. Na ye nya abotre ye hwehwe mu fa afanu mienu nyina na ehu ba bi a hawo ne free. Okay. Oba nya me tumi nti e be ye yie. Ena me na ma we ne be frame me a apejo apeja baby amenam bi apejo na no me nam nkran baby amenam pa me fi se me de me ho asie me ti apejo apeja Guys. me ma no e Okay. then na omo bo me samra ne ya wo bi wanya 30 years 40 years on ware ya de aware de tata na so no so jane because bibi shantumam na ontimenka ni nyina ne se ye wo no bedu se oduru ni mpanyinu fie so no ohunu se ne be ma pejada. Okay. Ti o fare so be kwa ware na eja wakugu no ho animas ende de bia no wo twe awrade but say nipa no eye board no ba Dawood Heba Hospital me de ba me papa ja medro bi ansa na obefrim. Okay. Me papa onya emfie oha ne edunum 115 years. Oh, wow. Na me mfa ne kransi yi na dro di ja me a otwa to kra no no ya de se bia abo abrechiri ne be matia ne semu no ne ya fa nnua hodo miensa ne ya ka abom ne de aye aduro ama no e de aduro ma sa nipa na no pa. Okay. Anajo da house a obeti nani no Na page. na peja tina me man say pejo pejo obi o hoso ana ne de na ye aduma but there's a condition bi ana yade bi ntino na ye kase atofom. Okay. Oba Dawood Heba Hospital Breti awa bi pe na apeja. But baby nipa na hwe free bia na zo oti free no. Onfa number no 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodafone is 020 168 1717 Yawo Kumase edweso krapa. Ipa no faka besi Kumase onka se okwadweso. Ofa dweso ka na onka se obesi o Dr. Dawood ana Old Metro FM. Eduma from Monday to Saturday. Okay. Frijuada ekosi memenda. Na me nua ba edro idie se enye me kra na meka ho asem o. Edro ne ton ho. Dawood ointment. You run dia dance amfere. And a Dawood 360 capsules. Yeah. On the weather na no ayenu. Nsuo no after say bigun kakran nti awowom. Na awon ba se ya ade ha adwen pa ye kotodwe ade obi wa ne kotodwe astart say ehonhono obi kra no ne de no ye wo no nanka ne nan no nchi ai but na me no kase ne nan achia yese sasabro na dru a obeyisu Dawood ointment. Okay. Na wafa Dawood 360 capsules de aka ho nti bra onom capsules no na the ointment na twi nti o kan imi no bo mo se twi na memene kotodwe no sasabe achia mpo a ebetene ye ma me bi wo achimtafo as for the past 31 years ni or the commander nante but onya Dawood ointment any Dawood 360 capsules no also doctor me cash nyame anu nyam say me issue 11 man tododo mako na metoy but me da poma na to kotodwe no so atene o so bi wo ane de no ahono nti de bia du anadwo mu ye ne ya emu tutu no onko pharmacy bi e ben no bia. Okay. And as a herbal shop over the counter onka so pe Dawood ointment and the capsules. Onya say dream you know bra o twi ointment no na o mane to pae no o twi ointment no na o mane to pae no kotodwe na ahono no nyina batwi. Okay. Ghana ha de baby e to adro bia no ra so pe Dawood ointment and the capsules. Na onim say sisi ya de any pie sisi no on say na che ni pedua no mu mienu. Okay. Nti bro ni say the pivot of the body.
ye nipadua no fapem ene ye sisi no na ekoba se chimato bi basisie no pe yesi nipa no wa sugar ebi wo mo se ne center botabu oh I rahosem yeah nipa no na dro be yisu no Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood ointment and a Dawood 360 capsules pharmacy over the counter baby etu adro bia on your call obenya Dawood ointment in the capsules on say obi da na adwo no sorry ahụ ne body hit ni yes na no na dodo na say do na do ne ye adwuma menu aba na obi a wonto asase wa wonto ane on so yesi de ultra blocks ebi wa yesi de oswa blocks wo cement wo dai I know ensem bebre ba sa person nyina so Dawood ointment dipa na dware wie no on the fan strand ni pedua ni nyina sa bre kro na omene 360 capsules no and not talk so a obeda na ho ama bonfo send the strand tin da senanka brekum for amotie be and be am hwe me free bia no ko newborn ho abi ho Clement Heba abi ho sunya green light mosaic cap Heba sunya pharmacy bia ho bia obenya bia to omo hwe free wa upper west region upe bia tu akọ broni pharmacy anase wanwana pharmacy ebi wo oga kwata ebi wo alaji 1000 ewo wa edro no do support ho tamalefo enko PK Gombila na dokuloku yenya no mo hwe ewo yendi enko alaji heso anase alaji Zuberi ho ukọ ho obenya bi ato wo Borgan so a Ensware pharmacy Dawood ointment Dawood 360 capsules ebi wo Cape Coast Sankotes Dawood ointment ho Pena Heba wa one cry Okanshi drug lane obi a wo fa dro wa kra bia ko Okanshi drug lane a Halus Heba dudu obi ope bia wenya bi Tinatet Kings Walk Heba Dawood ointment no dosopo ewo ho Kumase Dan Heba Kolinak Fred Mens Sam & Co baby etu adro Kumase bia ko New Road Tafu New Road PFA pharmacy open 1000 cartons for Benebi etu ewo ho numbers ni bio 0244 88 64 37 yewo adreso krapa edan akane na metro FM no mu no ho na Dawood Heba Hospital de nyame na meso aye ema nne obi a wanya 17 years wa wariem na oniba na enra nyame ahwe no asundwem na wanya ntafo mmema mienu na me so me dia manya wo mu ni se ode ntafo ni nyina ebeto me na ya frɛ wonom Dawood ebisi wo sehwe akontomra ono de wo ba ne bema na omo de bema ne to me nti omo frɛ me ebisa me se oba no so metima frɛ ne Dawood wa na the numbers be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood ena wote ne nka no we die mema kwa mo de nato no but next one be antaphobia ba mfa no ntomo minim say de amane de me ba Kumasi kra no nkoda mo de o mato mo bro 300 na me say afeso na say me ka say me ye party dia enye easy na hia de say mo nyina mo ba say ya mo afa ya mto ye nyina ebe ba bi o na say ne ebi beba afa na o ya say okay ya ko Dawood eye Herbal Hospital kodi nkomo edupa na ton ne ho ntibo mo de na pa bi na ton na bibia nkoye ma ho ebre mu de ye ntwa ye ho na yenye nkrato kakra bi nye koba abedwafo adwe nkyere ye beje wo so de no ye beje ye ntwa ye ho masisia oh yeah come on Nhyira 104.5 right abusia Ohemaa I say na mi adum na and no space ko kira de baby asa oba ha say kutu say bam masante nye wo de ne Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us.
For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world. You're the buyer, so I'm going to won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye. No about Nhyira FM asha e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento tap send it no fee. Hey, Neje say okayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye. No about Nhyira FM asha e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento tap send it no fee. Hey, Neje say okayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye. No about Nhyira FM asha e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento tap send it no fee. Hey, Neje say okayo. Tap send. Papa no.
Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America. No. Sa pepe and I na ye no. Say no way wonu nya pa enti me ko YouTube na ma kan comments no e kakra na afi ya to aso Charles Twenebo a o se areho asembe ni ya Advocacy in fact Ohemaa Benewaa I say what you do oh yeah that's a pa so take your 5 or me 2 or me 5 me that's it pa Julian abese ma me ko hwe okunu jai koko nsem no a wo de aduru ha no koko ne ye secondary matter kura afia little afia we see how old is he but afia wan na wo kana sem no okay by fact o see ade ben na ka be ma no de share dem a Ema sa da no de wutimi edipie ye emse bibisa na watwro ewo ahanum sei tata klole o se mami host bisa obe se ye dan ena informant na wo frɛ ye no enya ne number ya na ye number ne tudwa eti onyaye ewo ahanum sei varaya o se asemu imano da konso se areho pa Trish de bi oba bibisa asem kro na ba menya daje enkan fi se asem kro e mo bisa ma ye ya no pi mami na Facebook na oh okay George no sir o see me name na aba no sika brand here o see rich la wa ya de pa wa ya de we ene ye di donation ye no sa ne ma sei ho na ye donation a ye pa no tadi agete o see obrafo munyina mu aye fe ye da se pa Vivian na ya so mo o see arewo asem no ano eden comment no edo so be pray na so mama adoma yefo nyina akwa aba yitwa hu agye nkrato kakra yakọ yasan aba bedwafo atena se mema won makwa aba na fe yeto so lady apom to say baby I fine okay evangelist pacho hu ye de na me adom okay yo na me akasa mema one pacho hu ye oh I did change the case. I say also my foul girls prefect I will bantama school bill the one worker says sada mati and omunya ma forward almost say a foul sabe her man so oh meet me so after mo yam fam free a year Obeya na dwene mu kanwe ho mu me enu amaka sentimi ko lady ho na ontene die free mu enkomo aye di na di enkomo 9 ade twatwo ide ase etrimi nso mu kakra kwane afia kwane amekasa no bona ni nse o so se basam ko oba na onyame aka na koma no erade hira no bebre
na said ye hunyoma say na wose ye di sika boa ana ye wo moa bi a etwa se ye boa na megidi se asemi de anya duru aye ayetia ahwefo ne aboafo bedom ye ne aso ye de bi aye de support aka ho na adimu na obaya na oka yanka na makoma konkomra ubusa spiritual lady nintina me pese nka me ba wo de tini film prekwani ono ma me ne de me nka ne se be ma na o ware no ebi ni de ye kan yo hwese obi hunu sabio akoto obi a na adwene mu ka no na wo ye ne moa na yesi awade no ye no for better for worse enye ebra eye nko an ne obi tena sabi ye hwe no se wo no oba aware ahye ne ka wa minim se ni kunu ye ne ho ade ade se wo ye ne ho ade ade a be ma no wa anya ade edurubra oba yare a na tese ade ye general sama na be ma yare a ne ye ja o mato atwene ba bi enu nti wagya na ware na bakura me akọ a na afia comfort asemi obra project yeni diso pa fi say we health insurance ra woni bi o say here mental health attention as I say de kokohwe na dwene mu awo no achi ti ye hwe e ba ya de ne ba na ya beka ho asem ti madaroma number no a de tu dwa no moa di fra komam 0550068822 edino insure donations evangelist I come me 5 minutes me chow 2 mama be katuni yenu aba na wakomu yenu aba no onyem na Richla nyankopon shira kasa Richla dini bona yo den Richla Geshen Richla Gestin come Augustine, no le come asem. O se Richna Augustine. Me say Dio. Why in fact why ya dey. Okay. Aba no say your chef. Chef chiresi obi a ya doye. Obi a chef obi a chef obi ya doye. Ya me nhira no. De wa ye no. On se wasan nya no adagye. Eto da bi a ya me nhira no. I will say that I'm cate and shenipa, then candy ope. Dear winning mono, why ya dear, Sebu Yaso for Crano, intimate. Because I was all them about them knew why Bepamon. No, say you man, or no dear Wakako Fano. I find an aqua be so sent. In fact, or a prophet, or a bishop, or I bishop, or a bishop, or I bishop, or I bishop, I bishop, only my bishop. Unamoka. Now him I bishop. Young quay. The meaning say Archbishop. Or no say I and your eye. Okay. Yo. I got you. Mammy. And now you say who say fear. Now mammy come from me. If you don't go happy yourself and nobody go happy for you. Sanity. My say if you nakabo. Okay. Ne so me what else. Na me ka mammy ya or prikoko free. Say Maya ya mama diatem. Your feedback be or yam bons asem. Bibi asi e kire na kira. Producer benya botra na say bibi mu yi pa. Okay. Nti enko. Oso ya. Ukuna woni ne tia woni ne kura nkola. Wayira. Onwui. Ti emede so busa sai no frɛ itmai. Na me nim se bia we. Wayira wonwuye o. Tram bisa ne se woye di adwuma. Also woye bodwa aduane de enim se maboka ya de bia ye betobi ena menye sure se wo ma no so ye nketenkete saa wagya wukuru na wayira na ye hwehwe do ho ekopre kokof na 6000 7000 de na de be ye emma bebre ya dwene nya adwuma ufa de bi anya bo se bi o se me kan ya dwene nkyere no o se ni freni wa hwene so wo zo woni abre o Odi asabere ba no nche se wo ba ya ne edi wachi ena me bisa ne se ti se ono ne ba ba ma ena wayira ena ne baba ebe hwe ne japade a ede na odi be yo ba o fa ne nan sabusuafo de shiwu mu ya ma de bia sabusuafo de wo nya papa mu ma no so mo kwa wale no so mo nya papa wo value wo kunu na wo ne te no wayira o wayare wa wudim se wayare me de me nya sure se Nhyira no krabia no onimu bi abotre ne wo ya da ko abotre no ye bo boxing na bisa da bi me kan ya dwene nkyira no ya na me yese ye bo mo kwansa ya light what dwen na wo cheti ya slow down kaka atas wono na eka na semo wono na abeka o na wo so se wono na ayira ne kunu
Bi say obekala sem na so say ayere ni kunu no onu ana pia dey konam koko fam koko akoso ya bosome nkunu o woda odidi Do you know something appreciate me? Something appreciate me. Yeah. Yes, I did. Something appreciate me. Yeah. All right. Ukunu. Oti akora no. O sere. Bibia the arrogant face. Na menka we na enche bia na ye free ye Adum TV. Etia Frankies ye kodia na me ene ohwe ya me ye poni ache pa na enra NA Beauty Parlor inside ye kodia junction and what she misha kunyo bi mu and what TV farm han we de aka ne nyina mpacho NA Beauty Parlor ne number no 0245 270907 0245 270907 our pankro no kodua madaroma se no me nsa bona ma we bi ma di twaso no betwaso e china da ya besaba na obrejumadie ye ne mo aba bedi no kama pa production team ne nyina ya de medi e de Ohemaa Benewaa ye de no me nsa mo mpa mu a ye mpon ye enti ye twaso e wo hase wo se baby appreciate you na ka be ma me ka say there something appreciate me. As I said, then I am one. See, be your one was same way. Appreciate. Okay. My men work on Ira. Say a bear man and Ira and Cabusi bear man so compare this year. Oh, our dear idea as you see a walk more and my mamma is who can Ira. Now, Okakofa Bearman a few honor. When the Berman Antina Yentina Johnny a better no bush of you, or baby or quawad or some better than a bush of Fibiano, on your papa. Sam or baby or quawad or Jenny Kuno, and some babush of you, on your papa. Won't so and then come for dinner. Oh, damn you! Want to offer what in a bush of you? What had done or take? And she ran. Then you see your Kuno, a quabush of you. Who also was a sample and a mamma Rennie, or baby a sample in Japadi. Iti bema biano median ka bema kura no no yere tina hu se me yiri dabi me yare obeja me ha anka wo ha o yere no foko wa na hafo aso mu na poa oh ke nyama bi o ho ampa cho ya munya de mu ye nyasu na wa de no boy enye no na sese wo ho wo he wo ha because wo yere awo ya de obeja ho iti de one na wo no say ye ne dia udi agro be sesa ko nyanya bi no asesa ko ama na ka papa no ko awadodwo ne ho a atene oyale papa na yare ho na ma na yare what is what is some kola ni nyina ko abusu afie de wo mu ni say ma me no abre papa no samom kutumi say on say sire o ka no papa no yare ye no wa yare ache e wa adwene mu no nti wo behwe no ontimi ntutonga eno ma bebre wo wa na so de na ya akoma ko so mo bi papa o nanti mo baby awanya dio de mo ye bia ara okura poma eda saji wo kura na ya na ato de ede eji we eji de ya so ase baby awanya dure ena se wapa ho oh mami da mo ga bon ko na mo ya baba wa oh tina why every Sabre and what short is empire. Sabre and what short is Akuko, I cram that's on the age way. Because who may when ya 50 plus. I would have man sister. Okay. Would you mean cancer? Manisa. Sa age no one. It's your bread, papa. No. Sasa what na bread. Better for worse. Because the yemi yan say, the yemi one say. Who couldn't go chempram pono on my na dear chia. What you bought Obushia man, they say, hey, Minikuno, and no, quite wama. What was them no? What you have for 3 days? 3 days. The other one say, I thought about the other day. The other one say, sir, who couldn't know Nebushia for you come and said, and just ask Maba. I already share. And just ask Mabo. There were no Yakan Quabra. We do other woman no break what just say moment as no oh young crab so na ai Alice Atamira and so asem no ahomete kakao Alice dey na nipa ko no tie no already issue na sana me ko no na prank
onye prank na bi prank be ene obapa ye ka say ontie radio ko be hwa da hu so wo producer say offer no catch and say gina so na me de uko ontie radio gina so ma me ma wo hello no asa na be ka say memfa me nko obaka tene dia sanka o ka tene that's why producer record no dada meboa o kan say wo hu oni na di nkomo nyina wa record no enti ya ye program Obokuta police report. Yes. Your program no be a fresh mohunu how describe no. I'm here the number no please for. Okay. No more I track it. Oh, your funny development. O track here. Development. Not just oh yeah bibi nkoso. Oh no akọ fa no. Omako development. Omako development. The developer attack a police term. Yeah, dabi. Police term. Na police ni bi on ko school nu ba bi amadu. Development attack. Development attack. Not say what to adie bi so akọ ye akohu ade kro na wa. Na say him fa na ye okosu am bro. Mama, akọ bi na say to tie fiam. Mi anka asem na obeche. Mama hwe mama na ote ha no. Mama na first case. Yeah. Mama no wa hu. Pacha na mo hwa na me ko. Mama no nukreni. Ne network ni nyina so ye kakra. Mama no ohwe na ne network ni nyede enyina so ye paka. Na imom ni kunu no na ne ho ya me nwanwa. Hwe o wale oba. Nti o wale a mesrɛ mo, ha? Ye nhwa sabi oba sisi ni oba kon ne be ma busu nwi nwale. Wale de office hwe be ma so o wale oba a wo do na, asem si kura o de cha ntam. Okay. Sabama e wale oba a wo do na. Ma hu obi a 7 producer ya fa ne yira to aso 3 times so open na de no question se be ma wale oba odo na asem si a omiura won takro de be chewo na se wodi awon fenti ko wale watanfo ana se oba ye marriage nya mema no be se boxer shorts any trouser spray singlet belt wodi anu ati ko wale a ana se oba we di aso dem oba mpaye pa intimi wale no oba mpaye bofo bra wodi ati ko wale say ya na beto onno don't know the ba wade na sin ejina bibi on the brony say defamation ejina bibi so sure madaroma yankwa homa no so wai na me ne no me di defamation ni sa na me echi a me wiase no ogu ze ku be kai me se me nkofi because suspension kakra because brofo no pam Entina be man no we ja ni musa okay do ba na 03220835818283 WhatsApp number no 0549801759 Mr. Uba for tien na wabo wadwene no entem na onu bi so aba so yanko ne pepa mfania odi kai hello oh me Midafwe I should be in town and then come mama beginning mama go to save Ibrahim. Count so far Nigeria. Oh, 121 must be monitor. A jumbo buffalo of a project. Mammy party or hotel. Watch him. Oh, man, evangelist said, about no one. Okay, that is amazing. I say, best remember, event of Nama. Second case, you have been in you. Sabi uko jia 5 years. Sabi unse ni panaji mokana. Ubi akwa no kofani. Ambe jente bikana ma meshe. Inende chinya ya mumu mama maybe oba ngobo mpowate. Nega sipi. Yo, yes so yeda sepa. Hello. Oh, Kafra. Hello. Hello. Dafun bacho udi baby afrefi. Mpaka friend na mpaka sama. Oh, ama bacho yanko. Yo. Ndama se. Mpaka wo. Papa mama anu Nhyira na mekaka edi ka mama onye mfonso se be ma no won hu no no na wan ko bodo sia man here ati se dia kra ati se dia bisia do tu nti ese ko bo ho man ni na mom wo ka bi se dia be ma no yare ye no sam am di ni tri e ko ba e so ti kra le wona school ni ja papa na be ma ye se na sa be ma na nyare amo de body kwa na be tu so me ka school school je be ma de ba won so ko so mu de wa ko pa sa e ti o ko mi fu se e ni ma bi nko yi e won ne ba
Nti saa na bala to bibi saa to sia. Ne kwa sɛ kaka so. So na wo ka koku asɛm. Sɛ wo sika o ba ha kwara ni wo. Saa de ne koku no sika wo ma na agye. Nti na ko kwa akɔpɛ bi. Nti saa na sɛ bi a na ni bre na ni bre no ko die. Sɛ na wo ma gye ne fɛrɛ so. Ne ko akɔpɛ bi de abɛfɛ kwara no so. Ni sɛ mo ada ho. Aja wadin fo so die. Nso na ma sɛ bi sakra. All right, Mama, yeah, that's any what you share. Hello. 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 Now for me, just to do baby afraid. On Abu Wani, Santo the Quay, I can't say, I say, my cancer to be my ropa. Patch your yoko. I don't know, I said, Mamma, the mother couldn't be a subby. Who crew a banana swap message bisa. Oba na se na nka oka na we japade a oba da try the anything na se me se be na na ayira wu ni o se japade but in class what the in the phone ku da no ntuma se na kwan na oba na two ma na afia competition no no the dana se pa which la to the number na na mo se na the body be be ga na hey na be party fún na be party so papa mo se bi no wa ti na da no na mo fún da da yi e da na ma pa so mo club papa na buga na de mu ni ni wu atante be kwa with you pa me da se okay ye da be kwa fo nyina say hello oh me ma he yeah jo me da fo pa cho di be be afrefi o fa kwa tani ma so mu asante mampon ku fi ase no tankwe okay o fa enkwe mami ma no abedwafo nyina moni adwuma na kofi asemai so ma moni adwuma pa Nigeria aba be sen kwamejo so fa ma mentia na champo province so ma mentia no pa o me nipa bi se obi wati bia bi mu na nipa bi afa chance bi na opese wote nipa no ayede kura ni se bia na adwum kaninti ede kura nyaade nipa bi hu no na so obi ehu anyame ehu Gambe didi se obra dumedie na yo obra mo boa adofo ni afefo ni etiefo nyan didi se ye nua be won kana komantin ye se ne tie bia no asudie ebeba se ya adofo be boa ma bibia tutudi ne da so wo me okay yan so ye da se ene WhatsApp no mie ma me hwe yo se bi obi anya mfre hu okay yan tranga na hayi hello nana ma me da fo pa cho di be bia afre fi the brother imam me se pe homa ti number 2 oh Pacho se Pacho yeti o wadaruma Pacho ye nua na odanfo na wanyem na wakofande na bahod eda na sefa na minchila no anya ni kase na me fa kwanya isu achia me ma me na na ya poku ya ane ni nua ma okra munyine etio eda wase yeda wo mo sepa hello 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 Ohemaa Benewaa me da fo Pacho di baby afrefi Pacho masomo bo ase familiar yo better ya Pacho enko ya misra mu ne duma pa mo ye ne de bia ya misra mu pa de bia story from Pacho ya ma me na o data ne se o ai o hu ni pa na wa fe na o be bisa ne kire kwana ali se hu na wa ka ti no no Pacho mane me utie be o shebe no ti a esre na ara onyi ni ho edi okoye police case na se MTN for bonum be fa voice note no ya no ho be kire de pa nti esre na ara edi biara wo bia odo onu ana afombo na na ko yi nika onim hu bi e na ko ma me no so sibo ti direct no what cheche na no kwese o onu ampa esre na o ma na mba ne ba no hu no na ya da ba yo yeso ya da se pa hello hello Tade Mami awo ye ijajo mboko oh awade adom obia hu ye ijajo voi na hu ye da ma se papa ka mani nyina se ya adamu pa yes ye checho pa okay bacho ya na me tia papa so fonso say eto bia we dey o to ho na wura ho wo to na tin sema ba na yo ho kwa kan yeni abe akemi aroho pa yo yeni akwa no tia mo tia no so yeni akudu o ti ko fa no na me tia no na mpa so obi o ho no se obi ani ku yira
I have a young person. If you want to put a whole part of the man after my age, yes, I look around the army. If you are in Toby now, no more. I'm with you more, Musso. Now, Miss Ramon, no sabbath for you now. Let me go. Let's make Santa. Bye. Yeah, that was a pa. My men for the chat to and they draw that men for last one. Hello. Oh, Kafra. Hello. Hello, Ohemaa. Beautiful. Udi. Mo Jumo, Pacho Bidiani Joel. We do Ohemaa Kokoben. Hey Joel, Pacho Yanko. Kakra mekane se ya maame a ne kunu ayera. Sebi o yam from so pi. Nka ode ba ekra bia nsirafo. Say ni say me kunu ayera because as o nanim bere bisa. Nka busuafo no bakokra me kunu ayera. Say ni sente me siramo nkura ne se me sumi hu kyerem. Na nka busuafo ni na atna se bibi o mukura mpo na be ka mansumye aba. Aya kasa o. Ente mini se waba na mo aya ka bebe on so betie. O yam from so pi. Nyame nka mo ho na djuma pa mo boy. Okay, Nyakupon so kan o de ma me fabriche ba ko na ya mon friend tem ni time so. Hello? Hello? Oh, and then network in e say abrocha bagana o slow pa nya beto. Awo we woman no. Ani say ana aye bibi okay na mo go filling station wo maxima wo biem ku ha sanso na nabi wo bokrom sister ma beauty wo bomso gate na fe chiman sanko for radio 98.9 Takrade na fe Virginia USA Solar FM wo dun kwa no fe Amazing Grace supermarket e wo kokobra agogo market wo Brescia Italy na one enterprise wo boaze yas PZ office ho wonum kremodern chamo kokobra born to be a winner wasafu fitem next door fashion top high Master Augustine wo bomso gate Master Tola wo kodie krom de duako konfonochi anesefo ne a midwife nketo am school no nyina yeda mo ase bantima jomfo ma yeda mo ase mo ho na mama Esther se ofrefri en munimo bi ode mama Esther waje obata bi ne ba munyini mpie race course ma nyina yeda mo ase afia ko bi domfo yeda mo ase sanso na ayija market ayija anti saudati kwadu wo mabie mu pa se yebeto ayi sound system obesi ono mabie mu dendende pa kunum jom yakopon hwamo na wanyamo kese birthdays ahodoi na mensaka na menya birthdays ni emfree hod na enko entententem na majo sikapa Jordan, Minister Jordan no can din ho dia but Nana Jo Sikapa ene yama happy birthday yakopon wonhura pa no wanye wo kese sa enso na Kwajo Ofori Junior yama happy birthday asanka the boyos man o say yama e birthday shonko pa Jasmine Tachiwa Anoche wanye mfie mienu Jasmine yama happy birthday Vida Echa na your birthday Tommy and the buy Vida your wine one besides Vida my bisa when to me and can Vida if I can't Vida here and Vida a child and your birthday your ma happy birthday pa Nyakopon wonhwa na wonye wo kese abusua enche bia na ye ko na ye free ha so de dai ka chemo no obradwumadie ye dwumadie bi a ye de eboa nya se de boa kwa enya afutu nko etomre bi a sika fam afutu afam emmoa afam bibia enu nti mesra wani die mu pa de atiti wo bi amfantena fie na ba ko so a aduakora je mframa nso a ebu ebesa wo so amwo adako de na wa home bi bo mo de tutumika na top high for Insura FM wo de oba wo se me pa chow obradwumadie obrampanyimfo madam ma me hawnie na waba na yedi nkomo number no ene me fa number na ntudwa de tete wo no bra obi wo no mu a number no obefre obeche na semu obeka ni nyina apasafo no so na no na nka esika na nka ade ama no nanso nsam no yentie ne phone so yetie ne ha eti madaroma ya na waba odu top high no ansa obeka che driver na meeting no se obesi ewo Insura FM enkomo edi ye sinipo afutuo ben na ye fefrem be ma afutuo ben na de ma wiase yeah. Efutu amede be me obia ne senkanka ye ma ya warefo ye ni nokra wa warem okay ibia mu so woni be ma obia won mfom so wa warem
but a drew point to be a idea be a dear was said how a bebre in the class away. Okay. When you worry, I'm way one number. And you know, send ye tea beer a yabrabona mobile. Dear the bar, Ubedi. Sarah, dear, you know, was so grim. Okay. Said Tibia number man one day. Okay, lady, inquire. The other source on the said you can worry for near seeing you may be. Ya dream a dura worry, a different. Near me and Shanyo, my Yakonyani, a Japadian Sanyoman, and then Mano, and Nibra for a sick and Nibra dos or Yapa, and Japadia for. Yes, and to me, chef, ye fear. Ya told you may be a gwen, ye fumsika. Na ye shed your mind, I won't change, after Fedian and Fabian Ray. Bible say warrior adia nani so eno ti no o shed that she ya boa ye ho afanu nyina ti said ye tie bia we de mema ne ma nyina nya ma nkwa na nya said ye emai di efum sika sa na mema ne bi so efum sika ye nhwe ne ye nhwe warrior na nkasa no ne fareba ne se ne sitie ye ti bi fa nkwa wie ye pa na ye nyai si ye tutututu ye ho basabasa da be wie che na ye jai ye si ye ntoma gufin ewo abontene no. Okay. For better, for worse. Said you, I will tell you, Gina. I could say, the mesro. Me, mammy, Antimansa Kennedy. Okay. Mammy, or just so. Was so would see me, you know. Oh, said I nearby, I believe. Oh, well, people who are, and I so want to name Fred. Mamma, so would see me, maybe I was very well, bro. Yamin, said the beer, my drink, told our Fred, or say. I did not somebody say, when you say, young Sandy back 14, or say, mammy penny, about 88 years old. Okay. Aha, and Mamma Kennedy, young woman, own shroud. Okay. I was yeah, cool, say, cool for a more so, Mum Pin said the royal ladies of more Nottingham. Yanwa yako just see and she won no more than Yansem Ketua. Royal ladies, I won Nottingham, London. A cool president, a queen Nhyira, on any vice, a cool for Uncle Joe. Just say, I don't know my uniform, no easy. Sukunta dear Mode Bray, ye, coacha, but I need any aji. The engineer says on is a battle back, sa phrase, yeah, and never read what they say and one on fire. Yansem Ketua. It's here, that's a beam, a co president, a year, a queen Nhyira, and a cool for you now, royal ladies, ye damn must say, so coca. So, Kaka, Kenya said, depending to me as a rich like Geshana, Kagana Bekonanim. Nyake kakeka kwa fa dwempania kuma panante obi ho kire no a so ne mu na bua no owo bia fa nkame mobrofo bre bia wo behu so obi ho akwa adwam no bua no nenu ne adwuma Kristo di jaye se do wo yonko sa wo se wanya ma onua no wanya ma me wusan ne ho ko na wo de onim so wo ye Nyankopon adwuma kwa hilibaba acho Ejuma papa no nie enti yemmo boye ho na o man Ghana nyi asante yo man asante nye kokroko na bibia enko Nyankopon de enko abege chena yebesa ba no brajuma die yaba ne bia yabesum o man Ghana yabesum yewura otekoko so na pia o ye cheche so kokwan so ibo emu ase de ema pa na fe yasum wi ase enyina MCR Bajuma Frankie Sniper Willie Tommy Tnakoso Nechi, producer one, stylish of Fori, or boy Juma Mania, 2025 year nothing, or boy Juma giddy, Sanso and a Hannah, and so a cap production, and a Bibia Kui, Yamenqua, Wonum Yaka, bin a mao bra, et me Abedum Pensui, Biddy, at your Ohemaa Benewaa, Yankopon the Yanqua Chayania, Echina, ye Beshia, Midomina, Yanko, not Yantoa de Kakra, na Abaye. Nyine ojine wiase nanso ade no a nesese oton tabusua yebekọ na yakwa akusua nche na waton ne ma no aka no especially me bodi wambo midi odin de say na na akusua yeboa na akusua yeboa na akusua so kan ye ho wanfa yeboa na aka na akusua yeboa ka ho bi o shewegi and o shewegi ne space o ka ho bi ne how bebrebe wa ha ye and odi abedu samre time apa ho tawade ne nkwe abusia a blueprint DNA organization and I make for ediamo
so kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process e be say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe so o America na Canada ye cha $10 for free o send this cancel a ye nto we tap send it there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinka what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process maybe say promo code den. No about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada ye cha $10 for free. O send this cancel a ye nto we tap send it there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinka what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process maybe say promo code den. No about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada ye cha $10 for free. O send this cancel a ye nto we tap send it there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinka what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process maybe say promo code den. No about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada ye cha $10 for free. O send this cancel a ye nto we tap send it there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinka what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process maybe say promo code den. No about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada ye cha $10 for free. O send this cancel a ye nto we tap send it there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo.
What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan of baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app not two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan of baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app not two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan of baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app not two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan of baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app not two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now okay, tap send the wiase afana babia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once wa download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye che £5 and €5 and ye more Europe so America na Canada ye che $10 for free o send this cancel ye nto we tap send the no fee. Hey, neje se wo kan yo tap send papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying.